Selam aleykum, hurmetli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri. Bugün yanvarının 18'i Cuma akşamı konu. Куламетов РОВД binasında tapıldı ve endi İslam Terek rayon mahkemesine getirildi. Anda himayesinin istinafı boyunca iş malumatları ile tanışıvga 45 dakika verildi. Sabah erte tutulgan Kırım Tatar faali Giray Kulametov İslam Terek РОВД bölüğünden acele kıdırıv tedbirlerine alıp getirildi. Rusya kuvvetçileri onun bulunuv yerini bildirmey, РОВД binası yanında pervasız kalmagan Kırımlılar, koruyucuları ve tuvganları toplandı. Rusya kuvvetçileri sabah erte eski Kırım'da Giray Kulametov'nun evini tintip, uzunu tutup algan edi. Evde Giray'nın anası, aptesi, kadını ve iki balası var edi. Tuvganlarının aytqаны gibi işgalci mahsus hizmetlerinin temsilcileri anda yaşaganlarının telefonlarını tutup aldı. Prosesörünü musadere etti. Evini kuvvetçiler sarıp aldı. Tintuvden son Kulametov'nu İslam Terek РОВД bölüğüne alıp kettiler. Soyları ve advokatları içeri alınmay edi. Olgan malumatqa ko'ra faalni ijtimoiy ağlarda ekstremist malumatni tartqanında qabatlaylar. Kaydetmek gerek ki Giray Kulametov былтыр oktyabr 14'ünde işgalci hakimiyetinin Kırım Tatarlarga nisbeten etken terrorga karşılık bildirip, bir kişilik narazılıklarda iştirak etedi. Hatırlatam, oktyabrның 14'ünde Rusya tarafından işgal etilgen Kırım boyunca 100'den ziyade insan bir kişilik narazılıklarga çıkkan edi. Faaller Kırım'da Kırım Tatarlarga nisbeten etilgen zulumga, şu cümleden Bahçesarayda olup geçken tintuvlerge karşılık bildirgen edi. İnsanlar ellerinde halkın terörist değil yazılı plakatlarını tuta edi. Birazdan 30'dan ziyade insan tutup alına ve politsiya bölüklerine getirildi. Dekabr 18'inde işgal etilgen Kırım'da bir kişilik narazılarının işleri boyunca birden 80 memuri mahkemeye getirildi. Kreml nezaretinde çalışkan mahkemeler faallerini 10-15 bin ruble, yani 172-250 dolar miktarında para cezalarına mahkum etti. İşgal etilgen Ukrayna topraklarının kaytarılmasına siyasi diplomatik yolundan ilerlemeye devam etmez. Böylelikle Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko kanunun kabul etilmesini izah Devlet başı halk deputatlarına destek için minnettarlığını bildirdi. Donbassны azad etүү боюнча президент карарларын дестек көрдү. Бул себептен депутатларга миннеттарым. Бул пек мыйым. Чүнки керек болгон вакытта парламентимиздин бирлешкенин көрдүк. Соңки күнлери мухалиф фыркалары тарафынан көрген канунун тенкидине бакмадан суаль жидди алганында канун лейхасына зарурий севиеде кол тутулду. Donbass'ның keri kaytarılması hakkında kanunun kabul etilmesini Petro Poroshenko Lviv'de Kanada General Valisi Julie Payet ile konuşuvunda izatladı. O bugün Ukrayna ziyareti ile geldi. Umumi briefing devamında Ukrayna prezidenti Ukrayna'da Kanada orbital imcelerinin misiyası ve memleketimizin Kanada silahını alabilgen memleketler cedveline kirsetilmesi için minnettarlığını da bildirdi. Bu sene uç taraflama kontakt gruppasının birinci oturuşu bugün Minsk'te geçirildi. Bunu Facebook'ta siyasi bölük mütehassısı Olga Ayvazovskaya bildirdi. Gün tertibinde Donbass'ta reynilerinin azad etilmesinin növbetdeki basamağı tura. Buyuk Britaniyanın Avropa Birliği'nden çıkışı hakkında kanun leyhasını Britaniyanın aşağı palatası kabul etti. 300'den ziyade deputat kol tuttu. Böylelikle baş nazir Theresa May'nin mevamını destekledi. Vesika maksadı memlekette Avropa Birliği'nin kanunlarını lahu etmekten ibaret. Endi onu yukarı palata bakacak. Anda ise May firkası çokluknu teşkil etmey. Evvel Avropa Şurası'nın prezidenti Donald Tusk Britaniyanın alada Avropa Birliği'nden çıkmamak imkanı bar olganını bildirgen edi.
Украина тышқы ишлер назерлігі Авропада фуртуна оладжаға қында тінбиелей. Филимен кті әке юзден зеді учақ сеферім ләғу етілді. Тренлерінің арекетті мұреке плешкен. Алманияда аджеле хызметлер сәкенлерге әвлерді отырмаға тевсиеті. Синоптиклерінің малюматына көре фуртунаның әнкергі ноқтасы бүгін ве ярын бекленілі. Ел сүряты саты 130 километрінің тешкіл әтебілі. Бүгін еже сыла қарве күчлі ел себебінден Украинаның 5 велеетінде қарарнен 60 мескүн ер ұшықсыз қалды. Бұны фекуляде вазиетлер бойынша девлет қызметті білдірді. Электротеменлевінің ғайры дантекленмесіне велеет энергобригадалары желп етілген. Саат 9-дан берлі Киевге юк машиналарының кіріші сынырланған. Пайтақт yollarına Киев шәр мемориетінің мәліматына көре, тахминен 300 кардиштырыжы машина чыққан. Умумен Украина территориясында 1128 дане махсус техника ишлетілі. Айдавчыларны жемаат нақлияттан файдаланмаға чағыралар. Чеберек, шурпа, баклава. Божларны әркес білем. Халық өз рецептлеріні мұқайтлықнен сақлап, несіл-несілден береді. Оларның тадыны толусынен бақмақ үшін Қырым-татар ресторанларына сықы бабырмақ керек. Бұл кебі ресторан ақында бізім невбеттекі левхамызда тариф етілі. Мұсафыр. Киевде зеречілеріні Қырым-татар емеклерінен сөйлеген популяр ресторанларынан бірідір. Ресторан серлевасына көре пайтақта мұсафыр оларақ сайыла. Русияның 2014 сенесі Қырымны ишғал еткенінден сон бақчысарайдекі мұсафыр қапатыла ве тәсісчілері Киевге көшмеге мәжбүр қала. Қолайды гіледі башта ең бұйық мұғлеслеріміз ғайет мұлайым құмшуларымыз еді. Эсасен украинлер пек мемнун едік. Сонра Қырым-татарларны насыл желпәті білеміз деп түшіндік. Менімже ең мұйым адым жанлы шекілді ойнаған челғыжыларны дәвет етмеміз олды. Ресторанын açılışından 2 yıl sonra мұсафыр олер бетле oldu ki, kenişmemek çaresi kalmadı. Себепlerden айтқанда кебе bunun 2 себебі бар. Güzel takımışı ve tam aynılıktır. Вкус блюд мы знаем, потому что... Ашлардан лезетini білеміз, çünkü әлелерімізде әр вақыт пішіріледі. Ve біз балалықтан bu ашларны пішірмеге алыштық, оларның дады насыл olmaq кереклігіні білеміз. Ve мұнда рестораны açқанда Қырымдан ашчылар тақамыны кетірдік. Ve олар мұндаки ашчыларымызны bu ашларны пішірмеге огретейді. Ашчылардан бірі Урдунлю Мухаммед. Қырым-татар емеклеріні әнді онда ресторанда пішірмеге огренді. Дейкі ән популяр емек чебіректір. Яғда қавырылған қаймалы борек. Ичи башқа да ола білем. Все популярные, все заказывают. Әрбір чешеті популярдыр. Әркес чешет сойларны сымырлай. Әтлі, қашқавалы, пенарлі олсын. Бір чеберекке 50 грамм қымыр, 60 грамм әт керек. Бұл бір ингредиент олса. Әт ве қашқавал олса есе, ичи ярым-ярым бөліне. Базда әт чоқча қашқавал есе біраз ажжа қойыла. Умумен 70 граммлы чеберек ола. Ве біз оны қавырамыз. Башлайық. Лезетлі емеклер емеетледір. Амы сайыплер ресторан зияречілерінің үзлеріні Қырымда, Қырым-татарларының есе evde кебе исеткенлеріні істей. Бұл Қырым мұсафарының зияречілеріні енді Украин азат етілген Қырымда қабыл еткеніне қадар ресторанын едек копиясыдыр. Урметлі серджелер, бұл дақиқаға бұл сонки хаберіміз еді да чо хаберлерні сізлер Укринформ сайтында оқой білесіңіз UATV-лі олыңыз сағлықнен қалыңыз. Көріш кенде.